Assalamu alaikum. Tezceriye öz işim başladı. 19 Januar 2025 yıl. Hurmatlı görüşçüler. Biz hazır oy koçkorlarga, çoң koçkorlar araşan ошондой эле жаш koçkorlordун баарын билип берген аракет сайлы бааларын. Андыктан сиздер şu баардык базардын ичиндегилерди тартып көргөзөлү. Сиздер лайкты басыңыздар. Биз алда карай уланта берели. Tezceriye, çoң koçkor кимден? Çoң koçkorlar sizden mi? Qanchada odasiz? Sizniki mi? 65? 65 bin. Ekçisi. Para odası qanday oldular? Argındaşkan gisar dedi. Ekçisten ken. Pazar qancha көтөрдү? 50'den surap atabı. Satıcı özü 65 lira atken. Şu çoң koçkorlar. Nomer kaltıra alınca gerek yok. Boptur, bazarınız versin. Kimden kim bular? Qanchadan kim bu? 15 binden. 15 bin somdon. Bularning nemesi qanday bo'lib qoladi? Parodalar. Mitsta. Özüden kelgen mikan bular? Bishkekten kelip turib. Mana shunday. Bu qo'chqorlar qanchadan ken? Tezceriye. Qanchadan ken bu qo'chqorlar? Tandaşı 25'ten. Optumga bu. Mana shunday görüşçüler. Optumga 25'ten bazı. Optumga deydi. Qo'chqor sizden mi? Qanchadan aldınız? 20 darımdan vardı. 20 jarımdan. Qanchadan beri tasam qayra? Bakkan kaltas mı? 20 jarımdan. 20.500'den ошондо. Бардыгын. 23 отдельный. Бул козу отдельный. Şudan başkası bardыгы 20.500'den alınıptır. Hurmatlı görüşçüler. Pazarınız dersin, sodanız dersin. Tezceriye. Tezceriye. Ana mal var mı sende? Ne var? Koy tartağız be. Tezceriye. Assalamu alaikum. Qanchada otasыңар? 25. Vardı qo'chqor bu. 25 milyon. Tezceriye. Tezceriye. Günde görəsiňer bu. Malades. Like'tan basqıla. 25'ten. Qo'chqorlar sizden mi? Kimden? Assalamu alaikum. Bayağı kaçaksız be. Qanchada otasız? Kaçlar? Qo'chqorlarda. Onlar 30'dan ama çoğunlar. Onlar 25'ten. Çoңdor 30'dan mı? Çoңdor 30'dan. Sinirler 25'ten. Qozular eken ha? Ozlar. 25'ten. Pazarınız dersin sevimizde. Hem var yani. Keyirgileri nomerini sұрап қалды. Номеріңізді тастап қойып бізге қандай қыласыз? Дағы болса. Айтың. Керек жоқ па? Болды онда. Базар қалып шығалды, тесі қалауатын номерді берішті. Araşan. Kaçada da ses bela. 55. 55 bin son. Araşan dedi. 55 bin son matlı görüşler.
Kemi var. Bişkek Karabaltı'dan geliyor. Karabaltı'dan geleyim mi? Bişkek. 8 ayında. Dağı var mı yok mu şuradan? Yok şimdi. Ömer kaltıralımıza gerek yok mu? Yok yok. Ha, oldu. Hava çok. Aha, güzel. O çıkardı kança dediniz ama? Futbolda Selam 80 bin diyor tam. 80 bin. Bu kaysı para da olgulat. Bu apası Gisar, atası Araçan. Bişkek'ten geliyor. Bası Gisar, atası Araşan. Bişkek'ten gelgen ha. Boyu kança olgulat. Boy bilmem boy bir de çok sıkıntı. Bir Bir değil. 5. 5 ha. Bir 1-5 ha. biri var da. Biri var. Ömer kaltıralım buradan var mı yok mu? Lan bu. Daha sizde. Buradan iyi mi? Apası kursağında kaldı da. 40 koy var. 40 koy var. Abi şuradan çıkan mı? Gerkiler var. Çoğun yemeler nomeri sırap fazla deyip de koyunca şunun. Nomeriniz bu sayt koyun. 51 milyon. 05'lik biriminen 48, 48, 52, 52, 45. 45. Ülke adın. Gülçe Adıl. Şu nomerge baylansanızlar şunday çoğun koçkordun. Baldarın alam desеңiздер bulut. Жазгыга туу иткени ошо койлор. Шудан болгон экен баардыгы. Тиши канча тишти ушул? 4 tane öttü. 4 тиштен өттү. Gaz kaltısı buluttu. Жазгы 6 тиш дейт. Содаңыз берсин. Экөөтөн кочкорбуз сизге. Канчада атасыз? 40, 50. Мынау кичине дагы 40, чоңун 50 дейт. Ушун 50 а, мына чоңуңузда. Булардын парадасы кандай болуп калат? Güzel. Магисар а? Мынау простой өзүңүздүкү элеби? Аралашма экен а, аргынлашкан. Базарыңыз берсин. Тиши кандай мына чоң тиш бузганбы? Эки тиш бузуп калыптыр а, бем бузат экен эки тиш. Базарыңыздар десин. Ажака сизденби? А сизденби? Канчада атасыз? Койлор деле, кочкорлор деле. 45'tenби? 45'ten экен. Ашу кочкорлор. Аял киши болгон үчүн анча тарта албадык 45'ten дейт. Assalamu alaikum. Арашан. Канчада атасыз? 45 кем бар. Канча тиш болуп калган? 6 tiş bu kaldı. 6 тиш болуп калган, а? Агы барбы ушудан? Şile hazır. Şile kaldı. Номер калтырабызбы деген? Кээ биркилер сурагандар болот. Базарыңыздар десин. Кочкорду канчада атасыз? 35 lira. 35. Козу ба? Эки тиш болуп калганбы? Базарыңыз десин. Арашан. Assalamu alaikum. Канчада атасыз? 35 кеми бар дейт. Тиши канча болуп калган? 6 тиш бе? 6 тиш. Сиздики канча? 50 миң сом. Тиши кандай болуп калган? 4 тиш, а? Порода кандай? Арашан дейм, а? Базарыңыздар десин. Исар ба? А, бул Арашан эмес экен. Ээси башка экен, Гисар дейт. 270 миң бе? Гисарлар булар. Гисарбы? Жарашанбы? Простойлобу? Простойло койлор экен. Базар ба ушундай. Алейкум ассалам. Мына ушул чоң кочкор алган экен. Жаш канчада тиш? 4 тиш, а? Канчада атасыз багасын? 50 миң дейт. 4 тиш экен. Бою канча жык болот? 1,5 сантиметр экен. Мына ушундай. Багасы дагы өзүнө жараша экен. Чоңдугу дагы чоң. Дагы ушудан барбы? Номер калтырабызбы? Калтырбайбыз, а? Базарыңарды берсин.
Şul qancha? 60 ming mi? Tishi qancha tish? 4 tish ha? 60 ming so'm deydi. Qaysi paroda? 50 bay? 50 bay deydi. Şonda qanday bo'lib qoldi bu? Çoğunluğu dağı çoğun ekan. Boyu qancha chiqadi? 1. Birden öte ha? Al jandag'siz shunun nimalari va, ballari va. Ökobir be. Ökobir ekan. Bunun qancha qancha? 50 ha? Bu 50 ming. Biraz kişinerak. Afgan mı? Araşan. Kaçta tutasın? Afgan ökü aralaşı. Şunda 34 bin dediniz mi? 38 mi? 4 diş kemi var deydi. Şuradan var mı da? Nomer kaldıramız da. 552 82 552 86 06 iken. Atınız kim? Hurmat degen ağaga baylanışsanızlar bulut. Şuradan var iken daha. Şuydan gelgen koçkorlar iken. Şunday çoğunluğudağı ortaçadan geldi eken. Cemge bağığa koyuldu eken. Bazanız dersin? Bazanız dersin? Çoğun koçkorlar kimden geldi? Sizden mi? Qara qancha tutasiz? Qara qashqa. Pul qanday? Qo'zisi. Qaysini nemasi? Tish buzalak. Kisararlar, ha? Tish buzalak ekan. Biriga jetalak, ha? Bir mo'yi. Qo'y. Jetalak ekan biriga. Qo'z ekanda. Bahası qancha dediniz? 40 ming tutasiz. Şudan dağı var mı? Nomer bolsa qoldiramiz sizga. So'raganlar bo'lib qoladi da. Nomeringizni aytib qo'ying bo'lsa. 227 04 49 14 ha? Atınız kim? Adıl degen Bayke'ye baylansanızlar, şudan dağı süleş alsanızlar болады. Bazanız dersin. Şunday koçkorlar çoğun. Araşanlar aralaş. Afgan. Barın tartıp atkan uçuruz. Assalamu alaikum. Qancha tutasiz? 50'den. 50'den. Qaysi uru? Qaysidan? Onlardan mı? Ozardan algansiz. Araşan bu qanday bo'lib qoldi bular endi? Javgan bu. Aralaş deydi. 50 mingden deydi. Bazı şunday. Bazarınız dersin?